Hello. Nkayo. Duka kie. Wasa nondi siko vega nani tinkorochi. Wasi egete duka ko konti bai gurte ga aki. Aguna bobo koro kanya go gor kira ri tuko. Ya nondi siko vega nani tinkorochi. Kora bango njubocha. Mora. Na kipasta. Ngondi asiru. Ngayo gore te ba. Nje nondi. Okara. Nondi ya sarande. Yome toko ba ngoro, lakini tuli kanisa. Kanisa. Inki kia ba. Nje kwende kanisa. Kanisa kiba. Kanisa kyo gateba. Kanisa ito sto ko bang ndi kwa tigete wose. Kanisa iri. Kanisa baba. Iri ino ne kanisa. Inki baba. Yani kakarte mura no mate ngali ko wasa ko tarangole ko nyora ko ri ko egerti abasaya. Tumusebu. Inki lakini kia ko vera. Ningenye tubaka bakabwata buya. Lakini bona kanisa iri ino. Inki. Uruna mupasta mubwate bona uri mona. Inki. Mo pasta bori o mochorwe o nyasaye. Ya. Inki kia vera. Omo pasta ko ngakire chisimba botuko kelandaire saa sita chabo tukomonta ko ngakire chisimi. Yani omo pasta no morisia gwe chingondi. Las mama ni chingondi chainga chikobe ngakichara na kiwocha go. Okay, message anto merenga sweetheart bono ninki. Yanti how is you my sweetheart? Bono sweetheart ya. Omoika. Togo sio moikonya sana. Na kusafari ko mekare ko bekadia. No moika. Omoika nenga tukio. Omoika stari kora omorayi omo pasta. Ya. Tokonyara ko. Muri ko pasta kiara ndo kingana how are you my dear? When can we have lunch? Kini lunch gentoki. Noroche olino morisia gwe chingondi na ene ngondi yao. Ya. Na kiba na chana gwe tana ranga tiga ngondi eninye maete. Njiro mutumisho nyasaye. Tiangi chengole na kubolinga kegara kwa bolire. I was not happy with your past bitako nya kondikira chisimi yako nya kongakira paka botuko saa sita keranda ile nyumba. Sasa tondoche. None stare arlo chente timaro akinone to. Kila kwa berenga ri korobo gake. Ono karate yani kwa bwati enzepi. Ya nje na kwenda smart kina kite bono we. Yani tena ko bono mungorega. Lenga kiri kwa ngonya sae. Tobuti toroche ato tipi. Bono nyasa ine tukia korigeri kusengi chako. Otene ne boli monta ko pake. No menya sae tali ko pake bang. Na igule siminga monta ko pake. Yani tena estari wache njiri. Tiganko bori igo nyasa ine tukia korigeri. Wale wanja. Etukin ne tukia korigeri. Yani no bwene tako ba decent wacha sinya sa. Nchini mete decent ndo moyo ne ora sinya sa. Lakini kanisa yeyo ero ya ino ya. Ora wale wanja oche kanisa. Toko sabere amapepa yuaro mutu hoime asire. No nyetega tu asabere lakini mambito ko paka mambito asaba. No menenga pastor manyeno yote takobekera magoso. Ngari ko basabera, obasabera obabwato obasabera obasabera rusia mapepo nsia. Mtu kujenga ngo sabera lakini akonya kuombata kina asi. Ni mapepa natoa kwa kilieni. Mapepo wapi mtu akombata kina asi ni mapepo. Toko sio mwikoma chenu. Toko sio mwikoma chenu. Baba nani anasafiri ba chete kwa ino mwikoma chenu kiba kolete ba kwete. Dagote ba. Umwikoma chenu nende kyokumi. Na umukurusa mapepo. Nyasaye ebintu byose nyasaye nero tomira abarayi bae abatumishi bae. Babaraye inubunga chingondi. Mwani wanja moche kanisa. Amina. Amapepa yo omo tuime kera somo bero. Amina pastor. Amina lakini Amina. Nachenga nyore kanisa ende nkagende kanisa ingia. Pastor ako tusabere toko ne tuwa wasiga osaba kongainwa tago tanga kuruago endali na gali. Ekata First Corinthians na kebateba. Babo kanisa gaonchoka. Bakanza kubwati Paul, bakanza kubwati abande Apollo, sabande ni nyasaye. Haleluya. Na kibasta. Na ngesa ko sabera renge. Yani nimati jono mutumishi. Kando mutumishi. Nimbonete kukwana amangana yobo nyasa. Yobo nyasa lakini atoli pasta. Amina. Tuli pasta. Oyo aba bali bakutafsiri pasta kurane zongo tafsiri cheke uzi atali pasta. Tora ino mwikoma chenu. Sorry atali pasta. Mwikoma chenu. Lakini wanye niko na ikule sio mwikoma chenu. Ora baisi kukumwana ni anasafira ba kwa shetani ashinde pepo mbaya ashinde uchini. Baisi kukwa. Tonga ino mwikoma chenu. Togo sio mwikoma chenu. Haleluya. Mwikoma chenu lakini aya atoli pasta. Aya mbali bakutafsiri cheke uzi. Tora nako boli. Omo pasta.
Mo pastor nelieta. Njoro mutumishi. Ari mutumishi wa Nyasaye aro. Makite yenda ndo No, njoro mutumishi wa Nyasaye lakini ukiwa kataweka sio wote wasemao Bwana watakaoenda ufalme wa mbinguni. Amen. Iko bana wataweka. Kwanza kwanya kwa rapasta mwenyewe. Oteka no mtafsiraji yoyo. Kwanya kwa rapasta mwenyewe. Kwanza kanisa ino by the way. Kanisa ino yeri ngene ari kikale. Echina chichinguru baba. Echina chichinguru cha shetani chuna gocha koko. Singo randosi. Pepo mbaya sitoke. Abasani bao. Nabu shetani. By the way chikanisa chiachire. Chikanisa chiachire nsege. Njikorandikene umetabandi abanina basetani lakini bakutumie buku ya Nyasaye ne chinguru cha shetani chiko mina inche okwana mangana Nyasaye ngakende kanisa ira na ase kanisa oyagenda totebanga agenda igote tokoteba Nyasaye ukorusia igote teba Nyasaye tigambo tati kanisa yeye ngotori kwenda kanisa na kingopo Nyasaye tigamote no chesta lingoroche baba esta lingoroche baba wachenchirie lakini nyoro tali mobero kwanda igoro ekore haime lazima kuwa safi kama deruchi umekuwa ndo Nyasaye tali yanga tali kiango tali tuki tigamba tigere Nyasaye ene keimo bwateme bene kwa jina la Yesu toke ikungotebi ahebaba mura oyo korandia ekanisa kwanse ekanisa nyene ekanisa lometenje na atigete esababu ki 99% ne abakungu bichire mali basachambayo. Alafu mwe tuma pastor yo agacha gonsabera limo akonyo kumbota kirase no chokonyo gontarira iga baba no nchena nsabera akombwata utata jina la Yesu jina la ai kila kombwata nganga stuka nenda konda simisa ngunze anakwambia roho ni roho anakuja kusuba uchimaega atete nguze kwa sana yanga na bikete bune imena kwa dekene hata usata kete nguze lakini pastor wande ya pastor ya bi kwa pastor inkiago chera nyumba kwa nyumba yabakuche bakungu uchiko sabira nganga uchiko sabira bakungu tomete bitako chiori kinyumba ego chaka saa 10 mwenye kwa kusesane utuko kati tigango tebinje kanisa nero nachiete bakansabira baka kanyore gasibu ya sare batababo babsha kanyore gasibu ya sare naigwa kwa nyorte gasibu by the way I know muntu mia by the way ingekuwa kwa kanyore kanyore gasibu musko mwana musko mento na haronte tukurigiri kibarua ndabne kwa nyorte gasibu akinche muira koso kwa apply tu kwa apply kwa to message go chara igoryoka tebekene lakini mora konyora bugete squeeze kwa change nene ngoto mudosi Nyasaye ne chibesa kwesi bine chibesa haleluya lakini ngoto mudosi yona komenta te chibesa gete musara ngwa mendo musara njara kiwa tumito komento musara work hard ati ko bulmo yege tokere koro kunga working hard ndora kan chete school manya na chete school ngatika class 7 nganyomera ni ngaba lakini ni mbwate elimu lakini na chete ngasoma mpaka nganyore degree igono nonkonya gacho mwana uyu anyore kibarua gachi bakumumbo ya matebi apply ga atumesi lakini na igweta lakini ndonkero wakorto komenya kumenya chibesta ro wese kwara ardero mudosi gento keke nyore kimubata mangana gento kinakore to bongo kwara ardero mudosi yo tebekera ama nchi bedena wakonte gento nchi dosi kyo yubato mukungu mpaka bana na bwata sikise abantu batwara bakungu mungu mocha bana lero chesa isiko nene kosa abantu abo abange baruarte nkwara ardero mudosi tigango te wapimiru ono inyere gasi uko chagwakora njitini kora na muntu onde bonsi nkwara ardero mudosi ukanya gasi ani nimete gasi ngokora nimete gasi binango chana kore gasi ane and he was very excited yani I think asiane sana buya kabisa baide era koro bisne igota nini kwa chana na muntu onde bonsi kama unataka mwambie aende ana nene anyore gasi baba ili buna kwa korete ukarara nero kamento musara lakini ngoto mudosi yona arwarte na bate kenyinyi yana ngora pimo mwana ori amaka kitos ense lakini ense no itera mbaba lakini toranyukura